Došla sam do jasnog uvida da Marku nedostaju i odgovornost i saosjećanje. Sada je nepobitno da moram preuzeti kontrolu nad situacijom. Donijela sam odluku da ostanem u kući mojih roditelja, a Marko će morati da ode. Od kada smo se vjenčali, Marko se oslanjao na mene za sve. Uprkos mojim naporima, uključujući plaćanje 4000 maraka mjesečno za kiriju, sada pokušava da me izbaci iz moje vlastite kuće. Tu povlačim crtu. Mjesecima sam razmišljala o razvodu, ali Markova sebičnost i okrutni komentari samo su utvrdili moj izbor. Rekla sam mu odlučno, ići ću, ali sada ti treba da ideš odmah. Njegov odgovor je bio slijeganje ramenima i dobro, bit ću vani večeras i vratit ću se sutra uveče. Samo se postaraj da budeš otišla do tada. Njegova arogancija je bila zapanjujuća. Pitala sam ga, zar te ne zanima šta bih mogla da ponesem sa sobom? Bezbrižno je odgovorio, ne diraj moje stvari. Sa ostatkom možeš raditi šta hoćeš. Njegov omalovažavajući stav me je šokirao, ali je također učvrstio moju odluku. Ako mi daje slobodu sa svim ostalim, iskoristit ću to na najbolji način. Možda je vrijeme da Marko suoči sa posljedicama svojih postupaka. Već sam počela da planiram. Ako bude potrebno, unajmit ću uslugu selidbe da spakujem svoje stvari, dok će Marko konačno iskusiti posljedice svog ponašanja. O meni! Ja sam Milica, 31-godišnja diplomantkinja prestižnog programa i radim kao istraživač u uglednoj kompaniji. Moja karijera je stabilna, a plata je prilična za moje godine. S tim prihodima mogu da priuštim luksuzni stan koji košta 4000 maraka mjesečno. Na površini moj život izgleda savršeno, odličan posao, prekrasan dom i porodica koja uključuje mog muža Marka i našeg sina Nikolu. Spolja može djelovati kao da imam sve. Svjesna sam da se mnogi ljudi suočavaju s teškoćama, neki se bore da zadovolje osnovne potrebe bez skloništa ili porodice. U mnogim stvarima sam srećna i cijenim to. Ipak, moj život nije tako idealan kako možda izgleda. Kirija od 4400 maraka mjesečno predstavlja značajan napor za naše financije. Čak i s mojom stabilnom platom, to stvara veliki pritisak na nas. Ono što čini situaciju još gorom je Markovo odbijanje da doprinese. Da ima pravi posao, ne bi bili u ovoj financijskoj nevolji. Ali s 32 godine Marko još uvijek juri svoj san da postane muzičar. Nekad sam se divila njegovoj ambiciji. U ranim danima bio je donekle popularan, nastupao je na događajima i uživo. Ali budimo realni, zabavljanje nekoliko stotina ljudi tu i tamo ne plaća račune. Njegovi prihodi od povremenog posla su nepredvidljivi, a njegov san o slavnoj karijeri čini se sve nerealniji. U međuvremenu, ja nosim teret svega. Umjesto da radi na osiguravanju stabilne budućnosti za našu porodicu, Marko se drži svog sna dok ja rješavam realnost života. On odbacuje moje brige kao gunđanje, odgovara na moje spominjanje financija se. Zvučiš kao stara žena sa svim svojim žaljenjima. Ali se ne žalim, jednostavno iznosim činjenice. Bila sam strpljiva, razumna i podržavajuća, ali moje strpljenje je nestalo. Nosila sam teret našeg braka i porodice dovoljno dugo. Markova nespremnost da se promijeni primorala me da donesem odluku. Razvod više nije samo mogućnost, sada je jedini put naprijed. Zaslužujem život oslobođen stalne brige oko kirije i ponižavajućih komentara. Moj sin Nikola i ja zaslužujemo više. Vrijeme je da stavim svoje blagostanje na prvo mjesto i krenem dalje iz veze koja me samo koči. Na kraju, znam da je ovo najbolja odluka. Sposobna sam da izgradim siguran i ispunjen život za sebe i svog sina bez Marka koji nas vuče prema dolje. Ako to znači novi početak, neka bude tako. Ovo je moja prilika da povratim svoju nezavisnost i stvorim budućnost u kojoj konačno mogu da se osjećam zadovoljno. Početak problema. Kada sam bila mlađa, vidjela sam kako Marko blista dok je jurio svoje snove. Djelovao je nevjerovatno, puno obećanja. Kada sam zatrudnjela, rekao je, radit ću naporno za naše buduće dijete. Imala sam samo 20 godina kada smo se vjenčali i osnovali porodicu. Mislila sam da vjenčanje znači da će odustati od svojih muzičkih snova i fokusirati se na izgradnju života s nama. Prvo sam se loše osjećala što dovoljavam u pitanje njegov izbor da se drži povremenih poslova i sna o muzici.
Nisam htjela da ga teram da osjeti kako mora da odustane od svega zbog porodice. Ali nakon što se naše dijete rodilo, sve se promijenilo. Marko je još uvijek nastavio s muzikom i povremenim poslom kao da se ništa nije desilo. Više nisam mogla da podnesem. Jednog dana sam ga upozorila, koliko dugo planiraš da radiš povremene poslove. Skoro imaš 32 godine. Ljudi tvog uzrasta grade karijere. Marko je jednostavno odgovorio i imam svoj način života. Ne poredi me s drugima. Nisam mogla da vjerujem njegovom odgovoru. Tvoje riječi zvuče dobro, ali ne znače ništa. Ako hoćeš da govoriš o tome da živiš na svoj način, onda počni da pomaže s kućnim troškovima. Pokušao je da se opravda govoreći, kada postanem slavan, nadoknadit ću novac koji sada ne zarađujem. Odgovorila sam oštro, prestani da sanjaš i suoči se s realnošću. Marko nije imao odgovor na to. Na kraju je uzeo povremeni posao, ali čak ni to nije bilo dovoljno. Zarađivanje 2500 ili čak 3000 maraka mjesečno bi pomoglo, ali Marko nije prestao da govori o svojim snovima. Previše si bučna, govorit će. Vremena su se promijenila. Postoji mnogo načina da se uspije bez potpisivanja s agencijom. Nisam samo na streamingu, samo što moje ime još nije poznato. Kompanije drže svu moć u reklamiranju, ali napredjem, iako sporo. Nisam znala kako da odgovorim. Sve je to tako zbunjujuće za mene. Kada će shvatiti da je sve to samo iluzija? Markov bend se već raspao, a ostali članovi su se preselili. Neki su se vjenčali, a drugi su našli stalne poslove. Mislim da bi Marko trebao da uradi isto, ali govori stvari poput, odustajanje od snova je patetično. Ne vidim to tako. Mislim da je izbor da odustaneš od svojih snova zbog svoje porodice značajna i odgovorna odluka. Je li to toliko pogrešno? Rast frustracije. Kada sam bila trudna, Marko je obećao da će naporno raditi za naše dijete. Ali sada vidim šta je stvarno mislio, nastavit će naporno da radi na svojoj muzičkoj karijeri. Nadam se da će se Marko konačno suočiti s realnošću kako naše dijete raste. Jesi li opet kupila skupu odjeću, i pitala sam. Dobro izgledanje je važno za moj posao, odgovorio je. Nisam mogla da vjerujem. Još nije zaradio ni Marko od muzike, a tu govori kao da je zvijezda. Prošlo je 11 godina otkako se naše dijete rodilo, a Marko još uvijek radi povremeno. Sada skoro 32 godine proveo je godine jureći svoje muzičke snove bez ikakavog stvarnog uspjeha ili postignuća. Umjesto da zarađuje novac, troši sve više na skupu odjeću i muzičku opremu. Želim da trošiš manje na te stvari i da doprinesiš malo kućanstvu, rekla sam mu. Ne možeš da nasitiš glad pretvaranjem, odgovorio je oštro. Te stvari su mi potrebne. Zbog njegovog stava često se svađamo. Pokušavamo da vodimo ove diskusije kada naše dijete nije kod kuće ili je u drugoj sobi, ali stan je mali pa često čuje nas ako podignemo glas. To je jedan od razloga zašto razmatramo selidbu u veći prostor. Kako sin Nikola raste, ovaj prostor će postati sve tješnji. Selidba u novi stan. Nikola ima 11 godina i ovdje postaje tijesno. Šta misliš o selidbi, i pitala sam Marka. Da, ovo je bilo tvoje mjesto u početku, zar ne? Živjela si ovdje prije nego što smo se vjenčali, odgovorio je. Imaš problema s tim, i pitala sam. Ne, nije problem, rekao je. Ali bih volio da se preselimo negdje veće. Možda visokogradnja, to bi bilo odlično. I ko će to da plati, i upitala sam. Pomoći ću s kućnim troškovima, rekao je. Ti rješavaš kiriju, a ja ću pokriti struju, gas i namirnice. Molim te, stvarno želim da živimo u visokoj zgradi. S mojom platom, selidba u visoku zgradu je bila dostižna. Čak sam bila donekle ohrabrena Markovom ponudom da doprinese, iako je to bio mali gest. Možda je ovo bio podsticaj koji mu je trebao da shvati vrijednost novca i suoči se s realnošću. U redu, rekla sam. Potražit ću mjesto, ali pošto pokrivam kiriju, ja biram gdje živimo. Dogovor. Dogovor, složio se. Dokle god je visoka zgrada, sve što odabereš mi odgovara.
Nadala sam se da će ova nova selidba donijeti pozitivne promjene, ali nije se ispostavilo tako. Razočaranje nakon selidbe. Godinu dana nakon što smo se smjestili u kondominijum, Marko je još uvijek jurio svoje muzičke snove s 32 godine, a nije ispunio ni jedna od obećanja koja je dao kada smo se preselili. Hej, došao je račun za gas, podsjeti ga. Postaraj se da ga platiš prije nego što se skine s mog računa. Daću ti sljedeći put, rekao je omalovažavajuće, ponovo ne preuzimajući odgovornost. Nemam novac sada. Kada je sljedeći put? Uvijek to govoriš, ali se nikad ne desi. Uvijek se opravdavaš. Zar ne razumiješ koliko je novac važan, i pitala sam. Sve što radiš je žališ se na novac, odgovorio je omalovažavajuće. Tražim samo minimum da pokrijemo račune. Zašto moram stalno da te podsjećam na ovo, rekla sam frustrirano. Obećao je da će pomoći s računima, ali ta obećanja su djelovala šuplje. Na sreću, postavila sam automatska plaćanja za ključne troškove poput struje i gasa, inače ih Marko možda ne bi ni platio. Povremeno je ostavljao malo novca. Sjećam se da sam jednom našla 100 maraka na stolu u dnevnoj sobi kada ga nije bilo kod kuće. Nije bilo ni blizu dovoljno, ali sam mislila da se možda previše sramio da mi ga da direktno. Za trenutak sam se zabavila idejom da možda, samo možda, pokušava da pokaže da brini. Ta misao nije dugo potrajala. Još uvijek nisam dobila svoj dio računa za struju za mjesec. Ipak ponekad platim, zar ne, argumentovao je Marko kada sam to spomenula. Čini se da je ostavljao male količine novca samo da se osjeća bolje što ne doprinosi kako treba. A onda su bile laži. Jednog dana je pitao, želim da vodim moje roditelje na putovanje. Možeš li da mi pozajmiš novac? Koliko ti treba, i pitala sam. Oko 100 maraka bi trebalo da bude dovoljno, rekao je. Dala sam mu, ali duboko u sebi znala sam da stvarno ne planira putovanje. Marko ima naviku da laže kada mu treba dodatna gotovina. Znam to, a on zna da znam, ali ipak prolazimo kroz te pokrete. Pretpostavljam da novac koristi za prijatelje ili da se pokazuje. U međuvremenu, kirija za našu visoku zgradu je 4000 maraka mjesečno. Tako je već 5 godina, a ja se borim da sklopim kraj s krajem. Mislila sam da će nas selidba ovdje motivirati Marka da shvati posao ozbiljnije, ali me je nastavio da razočarava. Ne mogu da štedim novac u ovoj situaciji, a mnogo bih radije koristila taj novac za nešto značajno, poput osiguravanja budućnosti našeg djeteta ili štednje za penziju. Razmišljala sam o razvodu prije, ali sada ozbiljno to razmatram. Konačna kap. Tada je Marko rekao nešto što je učinilo odluku jasnom. Hej, imamo neiskorišćenu sobu, zar ne? Razmišljam da je očistim i napravim prostor za moje roditelje. Šta misliš, i pitao je Marko. Soba za tvoje roditelje. Kažeš da bi se preselili s nama. Zašto odjednom spominješ ovo, pitala sam iznenađeno. Moji roditelji stari. Ne možemo ih jednostavno ostaviti same, rekao je Marko, pokušavajući da zvuči plemenito. Ali znam Marka. On uvijek govori velike riječi, ali ne može da ih ispuni. Ko on misli da plaća kiriju od 4000 maraka za ovu visoku zgradu? Također sam ja ta koja pokriva sve životne troškove i obrazovanje našeg sina. Ideja da budem primorana da živim s mojim tazbinama u sve ovo je potpuno neprihvatljiva. Protiv sam, odgovorila sam odlučno. Ne odgovaraj tako brzo. Razmisli o tome neko vrijeme, rekao je. Razmislila sam. Moj odgovor je ne, rekla sam ponovo. Zašto si tako tvrdoglava? Šta nije u redu s brigom o roditeljima? Kažeš mi da napustim svoje. Bešćutna si, obrušio se. Nekome ko samo sluša ovaj razgovor možda bi zvučalo sebično, ali to nije istina. Problem nisu njegovi roditelji, u problem je Marko. Ako se njegovi roditelji usele, znam tačno šta će se desiti. Marko će sve odgovornosti brige za njih baciti na mene. Već radim sve za ovo domaćinstvo. Ne mogu i neću preuzeti još više. Neću živjeti s tvojim roditeljima, rekla sam odlučno. Marko me je ljutito pogledao. Vidim koliko si bešćutna. Dobro, živjet ću ovdje s mojim roditeljima, tako da trebaš da ideš, rekao je ljutito.
Nisam mogla da vjerujem. Otkako smo se vjenčali, Marko je bio potpuno zavisan od mene, a sada pokušava da me izbaci iz kuće iako sam ja ta koja plaća kiriju od 4000 maraka svaki mjesec. Njegove riječi su me učinile da shvatim koliko je stvarno bespomoćan i neodgovoran. Razmatrala sam razvod neko vrijeme, ali sada sam sigurna. Njegovi nerazumni zahtjevi i sebičnost učinili su moju odluku jasnom. Dobro, ići ću iz kuće, rekla sam. Dobro, spakuj stvari i brzo idi. Izlazim sada, ali vratit ću se sutra uveče. Budi otišla do tada, rekao je hladno. Jesi siguran da ne želiš da provjeriš šta uzimam sa sobom, i pitala sam. Ne diraj moju opremu. Sa ostatkom radi šta hoćeš, odgovorio je prije nego što je napustio kuću. O sveta! Sada kad je Marko otišao, shvatila sam da sam slobodna da se nosim sa svime u kući kako želim. Dok sam stajala i razmišljala, moj 15-godišnji sin Nikola je izašao iz svoje sobe. Mama, pomoći ću ti da pakuješ i ići ću s tobom također, rekao je tiho, pokušavajući da me tješi. Slomilo mi je srce. Kad god bi se Marko i ja svađali, Nikola bi tiho otišao u drugu sobu da izbjegne napetost. Kako roditelj, duboko me boli što moje dijete osjeća da mora da pazi oko ovih situacija. Kada je Nikola bio mlađi, volio je da se igra s tatom i nije razumio šta se stvarno dešava. Ali kako je odrastao, počeo je da vidi istinu. Sada me podržava na načine na koje dijete ne bi trebalo. Odakle da počnemo, mama, pitao je Nikola. Počni sa svojim stvarima, rekla sam. Imam nešto drugo da riješim. Samo želim da mu dam mali šok, pomislila sam dok sam uzela telefon i pozvala. Zdravo, izvinjavam se zbog zahtjeva u posljednji trenutak, ali možete li da nam pomognete sutra? Nakon pakovanja onoga što nam je potrebno, moj sin i ja smo odlučili da ostanemo u poslovnom hotelu neko vrijeme samo s osnovnim stvarima. Morali bismo uskoro da pronađemo novo mjesto za život. Te večeri, znajući da će Marko pozvati, stavila sam telefon na sto i čekala. Kada je zvonio, Nikola i ja smo se pogledali, a ja sam se javila. Hej, šta se dešava? Gdje si, je vrisnuo je Marko na drugom kraju. Šta misliš, u čemu je problem, i pitala sam mirno. Sva moja odjeća i oprema su tu, ali sve ostalo je nestalo. Gdje su stolovi, frižiderka? Jesi li ih uzela? Ne, odgovorila sam. Pozvala sam uslugu za uklanjanje otpada da se riješi svega. Do sada je vjerovatno već sve spaljeno. Nikola, jesi li tu također, pitao je Marko, zvučeći još više u panici. Kada je Nikola progovorio, Marko je djelovao potpuno zbunjen. Vjerovatno nije očekivao da će Nikola još uvijek biti tu i bio je šokiran što je kuća skoro prazna. Šta znači da je sve nestalo? Namještaj i aparati su bračna svojina, rekao je ljutito. Rekao si mi da mogu da radim šta hoću sa svime osim tvoje opreme, podsjeti ga. Tako sam upravo to i uradila. Kako sada da živim, pitao je Marko, glas pun frustracije. Ako ti treba namještaj, možeš da kupiš novi. Za sada, možda koristi svoje pojačalo kao stolicu ili zamotaj gitaru u peškir za jastuk, odgovorila sam s dozom sarkazma. To nije smiješno. Kako si mogla da uradiš nešto tako podlo, obrušio se. Razvodimo se, rekla sam odlučno. Da, razumijem, odgovorio je Marko. Zvučao je kao da očekuje da budem potresena spominjanjem razvoda. Možda je mislio da je ovo samo još jedna svađa koja će se na kraju smiriti, ali već sam donijela odluku. Njegove riječi me nisu plašile, samo su me učinile sigurnijom u svoju odluku. Zapravo, skoro sam bila olakšana što je on to spomenuo. Stvarno razumiješ da se razvodimo, ponovila sam, uvjeravajući se da zna da mislim ozbiljno. Ne moraš to reći toliko puta. Razumijem, rekla sam hladno i mirno, ostavljajući jasno da je ovo konačno. Marko je morao da shvati da će mu razvod više naškoditi nego meni. Djelovao je uznemiren, nesiguran šta da kaže sljedeće. Normalno bi se izvinio i popustio, ali ovaj put nije mogao. Možda je to njegov tvrdoglav ponos kao muzičara, ne može da prizna poraz. Ali previše dobro znam Marka. Kada jednom nešto kaže, ne povlači nazad, čak i ako žali. Prvo je Marko djelovao kao da ima sve pod kontrolom, ali sada sve djeluje smešno.
Razgovarat ćemo o detaljima razvoda kasnije, rekla sam. Planiraš da živiš u ovoj kući s roditeljima, zar ne? Da li da idem kod agenta za nekretnine prvo da ažuriram ugovor? Marko je oklijevao. Da, ali ako se ugovor promijeni na moje ime, razvod se ne može opozvati. Ovo je tvoja prilika da se izviniš, rekao je drhtavim glasom. Osjećalo se kao slab posljednji pokušaj da zaustavi ono što se dešava. Možda je mislio da je moja odluka da se riješim namještaja i aparata deo nekog glavnog plana da primoram razvod, ali nakon 15 godina frustracije, moji osjećaji se nisu tako lako mijenjali. Duboko u sebi željela sam da se malo više suoči s posljedicama. Konačno suočavanje s realnošću. Nekoliko dana kasnije Marko i ja smo otišli u kancelariju za nekretnine da pregledamo novi ugovor za kondominijum. Glatko sam završila svoj dio sporazuma. Bilo je brzo i jednostavno. Ali kada je došao Markov red da potpiše novi ugovor, nastao je veliki problem. Šta? Kirija je 4500 maraka. Markovo lice je poblijedilo. Kada sam prvo potpisala ugovor za visoku zgradu, riješila sam sve biranje nekretnine, pregovaranje i potpisivanje papira, dok je Marko ostao neuključen. Nikad nije pitao za detalje, tako da nije imao ideju koliko je skupo. Nema šanse da mogu da platim tu kiriju, čak i ako mi roditelji pomognu, rekao je Marko šokiran. Očigledno je nakon što sam otišla Marko mislio da može da se osloni na svoje roditelje da podijele troškove. Pretpostavio je da između njih troje mogu da se snađe, ali kirija je bila daleko viša nego što je očekivao. Njegovi roditelji su penzioneri koji žive od penzija, a Marko radi povremeno s nestabilnim prihodima. Bilo je jasno da ne mogu da priušte. Plaćala sam ovako puno svaki mjesec, pitao je Marko još uvijek šokiran. Da, odgovorila sam. Plaćala sam to jer ti ne radiš. Nismo mogli ništa da štedimo. Ne mogu da se nosim s ovakvim ugovorom, priznao je Marko. Ne brini, rekla sam mirno. Ne mislim da možeš ni ti. Šta misliš, pitao je Marko zbunjeno. Djelovao je toliko savladan da nije mogao ni da shvati osnove iznajmljivanja nekretnine. Okrenula sam se agentu za nekretnine i izvinite, da li je moguće da neko s neregularnim prihodima od 2500 maraka mjesečno kvalifikuje za ovaj ugovor ako mu roditelji pokrivaju razliku? Agent je odmahnuo glavom, ne, to bi bilo vrlo teško. Podnosilac zahtjeva mora da ima stalan prihod da kvalifikuje. Pogledala sam Marka, vidiš, rekla sam ti da neće ići. Ne bi prošao provjeru. Marko je sjedio u šokantnoj tišini, shvatajući po prvi put koliko je van svoje dubine. Agent, koji je vjerovatno čuo da se približavamo kraju naše veze, dao je mali neprijatan osmijeh, ali nije mnogo rekao. Šta da radim sada, pitao je Marko. Ako ne možeš da potpišeš ugovor, nemaš izbora osim da ideš, rekla sam. Nema druge opcije, pošto sam već otkazala svoj dio ugovora. Marko je izgledao šokirano, vau, opet si uradila nešto suludo. Marko, koji voli da sebe naziva umjetnikom, nema mnogo samopouzdanja, ali... Ignorirajući ga, nastavila sam da razgovaram s agentom, pošto ugovor ne može da prođe, treba će da se iselimo odmah, zar ne? Izvinjavam se zbog problema, ali nemamo mnogo ostalo u kući, uglavnom odeću i muzičku opremu. Ne bi trebalo dugo da se počisti. Možete li da me provedete kroz proces iseljenja? Marko je prekinuo, znala si da ne razumijem kiriju ili uslove kuće, a opet si krenula sa svim ovim. Šta misliš, i pitala sam. Kad bih htio da pregledam ugovor, uradio bi to, rekao si da ćeš se ti posvetiti tome. Bez obzira na to da li si znao za moje prihode ili ne, mislio sam da možda još uvijek postoji način da to uspije, rekao je Marko, očigledno frustriran. Ne budi smiješan, odgovorila sam mirno. Neću da idem, insistirao je Marko. Ako ne ideš, morat ću da pozovem policiju, odgovorila sam. Ne znam pravne detalje, ali mogli bi da te tuže za prebacivanje ili odbijanje da napustiš Eftersom, ovo više nije moja svojina. Agencija za nekretnine ili vlasnik bi mogli da se uključe. Moglo bi da postane neuredno ako kompanija to prijavi. Agent je izgledao sve neugodnije dok je Marko stajao tu u tišini. Ne želiš da se dodatno osramotiš, zar ne? Idi kući i spakuj stvari, rekla sam Marku.
Bez riječi, Marko je napustio kancelariju za nekretnine. Okrenula sam se agentu, izvinjavam se zbog sveg problema. Kuća će uskoro biti prazna. Ako nešto ostane, pobrinut ću se da to kasnije riješim. Kada su agent i ja otišli u kondominijum, već je bio prazan. Da kompenzujem neprijatnu situaciju, donijela sam kolačiće u kancelariju za nekretnine kao izvinjenje. Sam proces je prošao glatko, ali mogla sam da kažem da je agent još uvijek bio malo zbunjen svime što se desilo. Istinski mi je žao kako su se stvari završile, ali ova situacija dovela Marka, sanjevog muzičara, nazad u realnost. Sada nije imao izbora osim da se suoči sa svetom kakav jeste. Razvod i posljedice. Nakon što je napustio kuću, naš razvod je zvanično završen. Pošto nijedan od nas nije imao mnogo novca, ja sam trošila većinu svojeg na kiriju, a on je zarađivao jedva dovoljno da se snađe, nije bilo spora oko podjele imovine. Moj sin je odlučio da ostane sa mnom. Što se tiče mog bivšeg muža, vjerovatno je mislio da može da se osloni na svoje roditelje za podršku, ali sam već zatvorila ta vrata. Nakon što smo bili u braku oko 11 godina, obratila sam se mojim tazbinama da ih obavijestim o razvodu i da se oprostim. Mislila sam da je jedino ispravno da ih držim u toku o tome što se dešava. Kada su moji tazbinja saznali za sve što je Marko uradio, odlučili su da se povuku i prestanu da ga podržavaju. Rekli su mu da mu neće više pomagati dok ne nađe stabilan posao i ne postane nezavisan. Zbog ovoga, njegov plan da se useli kod njih je propao. Sada, s preko 32 godine, Marko se bori da obezbijedi redovan posao nakon što je toliko dugo živio kao slobodnjak. Nastavlja da radi kao slobodnjak, ali njegovi prihodi ostaju vrlo niski. Jedva može da priušti kiriju za mali, jeftin stan, a juriti muzičku karijeru je skoro nemoguće u ovoj situaciji. Ovo je realnost za mog bivšeg muža bez čovjeka koji nije postigao ništa. Novi početak. Što se mene tiče, iznajmila sam novi stan gdje moj sin i ja sada živimo. Bez mog bivšeg muža, kirija je mnogo pristupačnija, a svoj novac mogu da koristim za smislenije svrhe. Iako ne kritiziram druge što slijede svoje snove, našla sam sreću u stvaranju udobnog i stabilnog života za mog sina i mene. To je ono što mi sada stvarno znači. Znam da neki ljudi mogu da me kritikuju zbog odluke da se riješim namještaja i aparata, ali mislim da je Marko konačno morao da se suoči s realnošću. Godinama sam ga podržavala i nosila sav teret, dok je on slijedio snove koji nikud nisu vodili. Možda je ova teška ljubav bila ono što mu je trebalo da shvati značaj odgovornosti. Moj sin Nikola se prilagodio našem novom životu bolje nego što sam očekivala. Više nema potrebe da tiho odlazi u svoju sobu kada se odrasli svađaju. Naš dom je sada miran i mogu da se fokusiram na to da mu pružim stabilno okruženje. Što se tiče financija, konačno mogu da štedim novac. Bez stalnog opterećenja skupe kirije i Markovih troškova, imam više slobode da planiram za Nikolinu budućnost i svoju penziju. To je osjećaj slobode koji nisam imala godinama. Ponekad se zapitam da li sam možda bila prestroga, ali onda se sjetim svih bešćisanih noći kad sam se brinula o računima, svih puta kad je Marko odbacio moje brige kao gunđanje i svih obećanja koja nikad nisu ispunjena. Moja odluka nije bila impulzivna, bila je rezultat godina strpljenja i davanja prilika. Sada, dok gledam kako Nikola radi domaći zadatak za našim novim stolom u našoj novoj kuhinji, znam da sam donijela pravu odluku. Možda nisam imala bajkovit završetak koji sam sanjala kad sam bila mlada, ali imam nešto bolje i sigurnost, mir i priliku da grade stvarnu budućnost za sebe i svoje dijete. Ovo je moj novi početak i spreman sam da ga dočekam.